April ni somni pakhat sang ni somni panga tho tan ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US a chuan President Donald Trump du lo tu te chuan a voi ni nan kong an zole ta a kong zo tu te awla langsar tak chu America lal kan nei lo ti ania New York le Washington ba ka khopui engemaw zata tamaro rel na du lo lan tin la kong zo hi in rin ni khan an nei ani New York khopuya chuan an library pui kota mi pui pung khomin America lal kan nei lo ti te nun ron na hi dawang u ti thuziak ten kenga Tama sarkar in ral tlan an thon kir du lo nan au puina sa hlea Immigration and Customs Enforcement ICE kan mamo lo kan hlau lo keini chon ral tlan kan welcome reng ti te chu an au hla ni Washington khopuya kal khom ti chuan Tama sarkar chuan an ramdan puya palzut ni in an soya thu soitu pakhat chuan Tamaro rel na hian dan le thu pe ka palzuta sarkar hian US ram chunga om mi puide ti boile nek sor zong in ma ala tura ni lo ati Tamaro rel dan du lawa kong zo hi US a khopui sang sanga nei ania organizer te hi 50501 movement an intia US state zong somnga kong zo hi nein thu khat bua kalin kong zo hi mun zali vela nei tumin ro mandan siama mi makta duai chuang pung khom thei turin an in soya Mase tun thlaninga hands off protest ai khan mi puyan tlem zok anti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan a sarkar malak na do tu pung zel ma se sipai manga Gaza be chun zom zel bak du thlan turan nei lo thu a soi inrin ni zan kha Netanyahu thu soi video hi ti chuania heta hian Netanyahu chuan kan hnam dam na tur hian hne na kan chan ma chu be chun zom zel kan tuma hei lo chu du thlan tur dang kan nei lo atiani Netanyahu chuan Hamas te mi hren somnga pakwa chan chuak tur le Hamas te nuai chimi chuan tumberani ti soinonin chuan thil tum chuan ti hlotin ma chu chhel taka tur turin Israel mi puite nge na Hamas ho chuan Israel in ka hai nei tura rotnan siam an pom theilowa chu wangin Gaza an be chun zom zel lo theilowani atia Israel hian an rotna hian Gaza Hamas te ral thuam da an phuta inka hai nei ma se indona top felvek ang ti an tiam du lo boka hei hi Hamas te hian an pom thei lawani Netanyahu chuan Hamas te hian Israel inka hai rot na pom du lova an thil phut kan ti hlotlin chuan kan sipai nun na chanta te le hliam na tak tuar ten an hlo chua to sa hi kan hlo le ti na ni atibok heti la hian mi hren chung te Hostages and Missing Families Forum chuan Netanyahu hian Hamas mi hren te chuan ni theidan tura ro man na mumala nei lo ti in an soi sela Israel hian mi hren somnga pakwa te chuan ni theinan hian engchiang e ti po a soi fia theilo antibok soitongin mi hren chung te ba ka Israel sipai bang te le reserve om mek sang chuang fe te chuan Netanyahu hne na hian open letter thonin Gaza indona ti top tur le mi hren ten chuwa thuai theina na in biak na ti chak turin an nge na Gaza indona ti top du tu hian pung zel ni in ni zan khan Times of Israel chuan an ziak ani heti lai hian Gaza boina rem na zong tu Qatar palai ti chuan an malak na mason na om theilo wanga an mangan thu an soya Israel le Hamas te inkara rem na palai na thona konga amazing hlap tu ber Qatar palai Mohammed Al Khulaifi chuan mishing thile dam inkara ni a sipaiten ni tinan beireng box sia wangin man mo thaka chuti lai mason na om theilo lutuk hi amang an thak hle ani atia har satna tam tak umma se kan malak na kan chunjom zelang ati thung nimin khan Pope Francis chuan Easter Mass puala athu soya tunlai khowela juda te huatna lian zel chuan ati lungai ti asoya Gaza boina chu tha ti lo thu le inka hai om thuai se du thu asoi kum somriat pariat mi Pope Francis si Dr. Ten chol hadam ri turan ti angin nimin khan hundanga Vatican in Easter Mass an nei thina kai hruai anga kai hruai lovin St. Petersburg Basilica Bathara wheelchair mangaron chuakin Mass zo don a rom le khovel pumtana thu cha toite soya Gaza mi puite karil ruan omreng maya abik takin Gaza Christian te ka ngai tuani Gaza hian bitam takin nunnan chan renga chiatna tam tak athleng mek zelani atia remna nei tur chuan sa kho zalen na a omangaya ril ru zalen le ngai dan puang chuak tura zalen na omangaya ni ati pop chuan Israel le Palestinian mi puite torna ka trom puya indo mek te hi inka hai nei turin ka ngena
mi hren te chu tur le ril tram te hne na tran pui na pe a hun lo la om tura remna ta na thok turin ka chani ati bok nimin chom halam khani West Vice President JD Vance chuan pop hi Vatican a atlo a Vatican thu puang tu chuan pop le Vance hi anin kom lova Easter du sakna nin hlan deuh mai ani ti in na puang US Vice President JD Vance le anupui usa te chuan nili cham turin voin hian India ram man ron lut dona Ministry of External Affairs chuan India raman cham chung in Vance le Prime Minister Narendra Modi te chu anin bedon ti asoya US Vice President tenu pa hian April ni somni palia US an pan le ma in Jaipur le Agra te po an tlo don an ti JD Vance hian anupui usa le fa pathum te hruai ba ka US sarkar mi poimo engemaw zati nan ron zui dona MEA thu chua chuan Vance ron zin hian India le US in kara sumdon na konga tho ho na tur thil hrang hranga mason na thlen nge an be sei thu an sei bok Russia sipai te chuan Easter puala in ka hayan puang chungin Donetsk Biela Sukha Balka le Bagatir khuwa chuan Ukraine sipai te chuan inrin ni zan khan chet an tuma wangin an lo dang ti an soya Bryansk Kursk le Belgorod po Ukraine sipai te beina wangin civil mi thi le hliaman omni in an soibok Ukraine po in Russia hian in ka hayan puang vena a atira tangin an manin an bo chenghal ti asoya Ukraine President Zelensky chuan Putin an in ka haya puan hnuwa Russia hian Ukraine hun hrang hrang voi somnga pakuan kap ni in asoya Zelensky chuan Putin hian asipai te hi an zawai na thunun lo ti achianga Russia hian Ukraine in dongla ti top tumna nei lo hrim hrim boka khovel laka thiam an channa turin thu chu an siam ve mai mai ani atibok hetila hian Russia President Vladimir Putin le Moscow khopui mayor Sergei Sobyanin te chu Moscow khopuya Cathedral of Christ the Savior a Easter Sunday Paul in Khoma antela Putin hi Orthodox Christian ni in Russia ram Orthodox te chuan Easter hi an sa khoni poimo berani Bahzar lo thira wangin kan lome